बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो आं गासैखौबो बरायनो लाबाय। नैबे समाव आङो दंफैयो भारत आरो बांलादेश सिमा साखाथियावनो थानाय मोनसे बर' गामि, जाय बर' गामिया मुङा जादों नयाबस्ति गामि। बे गामियाव आङो दङ आरो बेनिनो बै बर' न'खर, नैबे नयाबस्ति गामिनि मोनसे न'खराव आङो दंफैयो। बिथांमोननि न'खरा माबायदि जायो आरो बेवहाय मा बिथांमोना धोरोम फालिनाय जायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दिन्थिगोन। नैबे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय नैबे बिथांमोननि न'खराव मोनसे माइहुं नोंथांमोना नुनो मोन्दों। लोगोसेनो बिथांमोननि जे न'खर बेवहाय नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय जाखिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना बांसिनानो गुबुन राव थामहिनबा एसामिस लेंगुवेजखौ बांसिन सावरायनाय जायो। आरो बेवहायनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय जे बर'नि जे गामि जिहेथु नैबे गय खान्थाल थाइजौ गासैबो बेवहाय दङ। जे बर'नि न'खराव थानाय बायदि नैबे जायगायावबो बिथांमोना थानानै रायजो जादों। थ' नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिगासिनो। बिथांमोनाव नैबे जुदि नायोब्ला समायना मोनसे न'खर जायखौ जोङो नुनो मोन्दों मोनसे बर'नि न'खर जों बुंनांगोन। दा बेवहाय जोङो बेनिनो न'खरनि सोद्रोमा, बै सोद्रोमा जों सावरायगोन जे बिथांमोना माब्लानिफ्राय माबे समनिफ्राय बिथांमोना बे जायगायाव दंफैयो आरो बिथांमोना बेवहाय थानाया बेसेबां गोबाव जाखो जोङो मोनथिना लागोन। समाव बिथांनि न'खर थामहिनबा नैबे नयाबस्ति गामिनि मोनसे न'खराव जों दंफैयो। थ' बिथांमोनजों सावरायगोन जे बिथांमोना बर' राव रोंगोन ना रोङा बेखौबो जों सावरायगोन। लोगोसेनो बेसेबां सननिफ्राय बिथांमोना नैबे गामियाव दङ रायजो जानाय बेखौ जोङो सावरायगोन। এই সময়ত আপুনি বড়ো ক'ব জানে না নাজানে? बড়ो आं रायनो हाया दा बाहाय मिथियो रायनो हायो बाहाय गोबां। नोंथांमोना बुजिगोन ना बुजिया बर' रावखौ? बुजियो बाहाय गोबां एसां रायनो हाया आरो बुजियाबो। नोंथांमोना नैबे जायगायाव नयाबस्ति गामियाव बेसेबां गोबावनिफ्राय दङ? आं इसिबां सनि उपपर जाबाय। 100 गोबां जाबाय। আমার আফায়ানো 1866 ইংরেজি জন্ম হয়েছে। 1866 বয়সত মারা যায়। মোৰো আপোনাৰ 1933 জন্ম হৈছে মোৰ। নৱেম্বৰ 24 নৱেম্বৰ বুধবাৰ। নয়াবস্তি কেনেকৈ থাকিলে? এই প্ৰথম মই কৈ গৈছিলোঁ যে যেতিয়া আপোনাৰ এটা আগত নেপালী আছিলে তেতিয়া খুবেই জংঘল আছিল। তেতিয়া আমাৰ এইবিলাক অসমীয়াবিলাক যেতিয়া যাবলগীয়া ধৰিলে তেতিয়া আমাৰ যিবিলাক ককাদেউতা আছিলে সেই ককাদেউতা আছিলে আপোনাৰ ঢাকাত আছিলে। সেই ঢাকাৰ পৰা আহোঁতে এইফালে চিলত আহে, চিলত পৰাই ভৰা অহা যাওঁতে এই জেগাখন বাছি ল'লে। এই জেগা আহি ইয়াতে আমাৰ পিতাৰ জন্ম হৈছে। তাৰপিছত মোৰো জন্ম হ'ল আপোনাৰ 1933 বুধবাৰ 11টাত। আপোনাৰ নামটো অলপ জনাই দিব। মোৰ নামটো শ্ৰী নাৰায়ণ কছাৰী আছিলে। নাৰায়ণ কছাৰী আছিলে। আপুনি যেতিয়া চিনাকি দিয়ে বা যদি চিনাকি দিয়াত আপুনি কি বুলি চিনাকি দিয়ে? যেতিয়া আমাৰ চিনাকি দিছিল আমি আগতে কছাৰীয়ে দি আছিলোঁ। যেনেকৈ আমাৰ ককা দেউতা বা মায়ে বাবাই যেতিয়া কৈছিলে আমাক আমি কছাৰী হওঁ, আমি কছাৰী, আমি বেলেগ আমি নিদিওঁ। কোনো মানুহে এয়া নানান টাইটেল দিয়ে, আমি কিন্তু কছাৰী। যেতিয়া আমি শুনিছোঁ যে আমাৰ বড়োলেণ্ড হৈছে তেতিয়া কছাৰী যে বড়ো হ'ব বুলি কৈ কিনে আমি বড়ো এইটোৱে আমি বড়ো লগাইছোঁ। বড়োটো আমি বেছি দিয়া নাই, প্ৰায় আজি 10 বছৰমান হৈছে বড়ো টাইটেলটো দিয়া, নহ'লে আমি কছাৰী দি আছিলোঁ। আপোনাৰ লগত ঘৰ কি পূজা কৰোঁ? আমিতো মহাদেৱ আৰু বিশ্বহৰি পূজা কৰোঁ। সেইটো পূজা কৰোঁ আমি। বিশেষ আপোনালোকৰ যিখিনি ড্ৰেছ পিন্ধা সেইটো কোনটো জাতিৰ আপোনাৰ? এইটো আমাৰ এই যেনেকৈ আমি দখনাই লগাওঁ আমি, শাৰী আপোনাৰ বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া এই আপোনাৰ যেতিয়া হাবা যাওঁ তেতিয়া আমরা শাড়ী এখন লগাওঁ, নহ'লে আমি এই দখনাই লগাওঁ। আৰু এনে গাঁৱত যদি আপোনাৰ কিবা যদি পৰম্পৰা হয় যেবলা মানে গামীয় মাবা মোচি মা গানে এই দখনা গায়। আৰু হৌৱাফৰা আৰিনে মা গানে? হৌৱাফৰা পেণ্ট গামছা এইবিলাক লগায়। এইবিলাক
যিকোনো মানে আপোনাৰ এয়া আমি বেছিভাগ খালি সেই পেনেই লগায় আৰু পেণ্ট চাৰ্ট এইবিলাকে লগায় আৰু নহ'লেতো মইতো বেছি লগা নাই মই গামচাই লগাই থওঁ অৰিজিনেল ঘৰ ক'ত আছিলে মোৰ অৰিজিনেল ঘৰটো ইয়াতে ক'ব লাগিব যিহেতু মোৰ বাবাৰ জন্ম মোৰ জন্ম অৰিজিনেল মই ইয়াতে ক'ব লাগিব কিন্তু আমাৰ ককা দেউতাৰ ঘৰটো আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰীত ক্ষেত্ৰী আপোনাৰ বৰপেটা পৰে নাই তাত আমাৰ বড়ো আছে নাই ক্ষেত্ৰী আপোনাৰ যোনটো জেগা পৰে এই ক্ষেত্ৰীটো আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে এইটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট নগাঁও নাই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ আপোনাৰ আমাৰ পিতাই কৈছিলে যে আমাৰ আত্মীয়জন ইয়াত আছে সেইটো কাৰণে আমরা তাত গৈছিলোঁ আছিলে পুৱাই টিংকুলীয়া নাম এতিয়া মৰিলে তেহেঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনাৰ নয়াবস্তি এৰিয়া কোনটো লেংগুৱেজটো আপোনালোকে ইউজ আমাৰ ইয়াৰ লেংগুৱেজটো বেছিভাগ আপোনাৰ অসমীয়াই চলে আমাৰ কছাৰীবিলাকে খালি অসমীয়াই চলে কাৰণ আমাৰ এতিয়া প্ৰচলন নাইতো আপোনাৰ যে বড়ো যিটো এইটো সৰি পৰে যিটো কিবা এটা থাকিলেহেঁতেন নিশ্চয় আমাৰ বড়ো ভাষা বড়ো লেংগুৱেজ বড়ো কিবাটো আমি কৰিলোহেঁতেন কাৰণ নাই দুটাই আপোনাৰ লেখা পঢ়া শিকিছোঁ আমি সেই বাংলা ভাষাতে কাৰণ লেখা নাই আপোনাৰ 1947 ইংরেজিতে যেতিয়া আপনার যিখিনি পড়া শুনা করে ল'ৰাবিলাক পড়া শুনা কৰে কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত পড়ে আপনার খাসি অসমীয়া একেবারে প্রথমে বাংলা আছিলে বাংলা পঢ়ি কিনা তাৰপিছত এতিয়াতো আৰু বাংলা নাইয়ে বা নিজৰ মাদাৰ টাং বোলেতো নাইয়েই এতিয়া চব ইংলিশেই হৈছে গোটেই খালি ইংলিছ পৰা বাংলাদেশটো কিমান দূৰ হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ধৰো এনেকৈতো আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰ বা এইফাল পৰাতো আপোনাৰ কিনাৰতে আপোনাৰ কিবা 2 গছৰ নহ'ব এই আমাৰ গাঁৱৰ একেবাৰে কিনাৰতে এইটো আপোনালোকে মনত নাযায় নেকি যে আপোনাৰ য'ত মানে আপোনালোকে ককা আইতাৰ ঘৰ হয় তাতে যাবলৈ মন নাযায় নেকি আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ককা দেউতা কিবা গৈছোঁ নহয় ক'লোঁ নহয় আমি আমাৰ আপোনালোকে যাবলৈ তাতে সি নকৰে নেকি নাই এখন ঘৰ বাৰী চব কিছু জেগা জমি ইয়াতে যখন কৰিলোঁ তাতো জেগাটো কোনো প্ৰয়োজন নাই এনেই যাওঁ সন্মাইচিমত যাই কিনে আপোনাৰ আহোঁ চাওঁ আৰু নিজৰ যিবিলাক কিবাটো সেইটো যাবই লাগিব চাবই লাগিব কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ঐতিহ্য যি আছিল সেইটোতো শুনি মনটো বহুত ভালেই লাগে যে যা আমাৰ দেশৰ এজন কিবা আমিতো আগতেই তো আমাৰ সেইবিলাক মাইবাং যে আছিলে যে আপোনাৰ ডিমাপুৰত সেইটো আমাৰ ককা দেউতা বা আমি অসম অৰুণিত পাইছোঁ যে আমাৰ ঐতিহ্যৰ যিবিলাক কিবা এই আপোনাৰ মাইবং আপোনাৰ ডিমাপুৰতে সেইটো হয় এতিয়া মই চব এতিয়াকে এৰি দিলোঁ এৰি কেনে এখন চুপচাপ বহি আছোঁ যদিও গাঁৱৰ মানুহে ল'ৰাবিলাকে যদি মাজে মাজে আহি ক'লেহেঁতেন যে আমি কি কৰিব লাগে কি মোৰ যিটো আপোনাৰ নলেজ সেইটো ক'লোঁ তাহাঁতে নকয় এখন তাহাঁতে নিজৰ কিবা এটা চলি আছে সেইকাৰণে মই এইবিলাক বাদ দিয়ে চুপচাপ মই বহি আছোঁ আগতে আছিল ডাঙৰ যিবিলাক মানুহ কি পূজা কৰে আমিতো ক'লোঁ নহয় আপোনাক আমি ঘৰত যিবিলাক মহাদেৱ আৰু বিশ্বহী পূজা কৰোঁ বিশ্বকৰ্মা আৰু এনেই আমি কালী পূজা দুৰ্গা পূজা মাঘ বিহু বহাগত সেইটো আপোনালোকে চেলিব্ৰেশ্যন নকৰে কৰোঁ এইটো আমি যোৱাকালি পূজা কৰিছিলোঁ আমি ঘৰতে আমাৰ মন্দিৰ আছে এইটো আপোনাৰ বড়ো ড্ৰেছ নাই বড়ো ড্ৰেছ নহয় আমি আপোনাৰ এই ধুতি গামোচা এনেই লগাই কিনে আমি কৰোঁ আপোনাৰতো বড়ো ড্ৰেছ আমি পাম কৰিয়াত এতিয়া সেই বৰ্তমান এই যে ছোৱালীবিলাক এতিয়া বড়ো কিবা কৈছে আগতো এইবিলাকে নাই আছে গামোচা আৰু আপোনাৰ দখনা পিন্ধিবলৈ মন নাযায় নেকি গ'লে পাম নিশ্চয় যায় নিজৰ যিবা পৰিৱেশ নিজৰ যিবিলাক নিশ্চয় যায় কাৰণ নাই নহয় বুঢ়া মানুহ নাই আমাৰ ইয়াতে বহুবাৰ আপোনাৰ চেষ্টা কৰিছে দিবৰ কাৰণে শিক্ষা মানুহ নাই আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ কথা হ'ল কোনটা যদিও বনাব জানে সেইবিলাক আমাৰ যন্ত্ৰ পাতি নাই সেইটো কেনেকৈ বনাম কেনেকৈ আগবাঢ়িম আৰু যদি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে যদি একতা ঐক্যবদ্ধ থাকে আমি এইটো কৰোঁ সেইটো কৰোঁ নিশ্চয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো নাই দেখোন নহয় এইটোৰ কাৰণে আমি ইমান পিছ পৰি আছোঁ আচ্ছা যেতিয়াও আমাৰ এইবিলাক আপোনাৰ লগত যদি সি যিখিনি দখনা আছে গামোচা আছে সি যদি পায় আপোনালোকে যদি সিটো মানে পিন্ধিবলৈ বা হেৰি কৰিবলৈ আপোনালোকে মন যায় কিয় নাযাব এতিয়া নিশ্চয় যাব নিজৰ জাতিৰ বা নিজৰ ঐতিহ্যৰ এইবিলাকতো নিশ্চয় যাব নাপাওঁ পৰিৱেশবিলাকৰো আমি এইবিলাক ঢুকি নাপাওঁ বা সেইখন লাগ নাপাওঁ যেতিয়াই আমাৰ ঘুম পৰা উঠি হালি আমি খালি বাঙালী মানুহ তখন আমি কেনেকৈ এই যে ভাষাটোতো আমি শিকি আহিছোঁ আপোনাৰ বঙালী গোটাই বঙালী এতিয়া আপোনাৰ অসমীয়া বিশেষ জানালে আগত আপোনাৰ প্ৰায় 60 ঘৰ মানে খালি আপোনালোকৰ যিখিনি লেংগুৱেজ কোৱা যায় বা ভাষা কোৱা যায় সেইটো বেছিভাগ বাংলাই হয় লেখাবোৰতো বাংলাই আহে
আগতে আমি নিজৰ যিবিলাক মাদাৰ টাং আছে সেইটোতো নাইয়ে আমি একবাৰ কৈছিলোঁ যদি আপোনালোকক যদি বড়ো ভাষাটো শিকিবলৈ যদি আপোনাৰ BTCৰ পৰা যদি মানুহ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোক শিকাৰ কাৰণে নিশ্চয় অগ্ৰসৰ হ'ব নিশ্চয় নিজৰ মাতৃভাষাটো শিকিব কোনে নাযাব নিশ্চয় যাব পঢ়িব কেনেকৈ তাৰ পঢ়ি কেনে বুজাইতো দিব মানুহ লাগিব হে আপুনি আপোনাৰ নিশিকিলে আপুনি কেনেকৈ এইবিলাক জানিব গোটেই আমি শিকা মানুহ নাই আমাৰ পৰিৱেশটো বেয়া আমি গোটাই মানুহে আমাৰ খালি বঙালী খাহী আৰু এই অসমীয়া এইবিলাকে লৈ চলি আছোঁ 12,000 মিছল কিন্তু আমরা একটা ঐক্যবদ্ধ হৈ কিনে যদি আমি আমার নিজের জাতির কারণে যদি আমি নিশ্চয়ই আমি কিবা করলো শিকিব পারলো আনিব পারলো সেইটো মই যেতিয়া আছিলোঁ আপোনাৰ 1962 পৰা এয়া আপোনাৰ স্কুল আনিলোঁ এই ক্লাবটো বনালোঁ আৰু বহুত কিছু কৰিছোঁ মই সেইটো ক'ব নাযাওঁ এই যে ল'ৰা যে চাহ বুলিছে ইহঁতো মই খবৰ কৰি আনিছোঁ তাক সুধি যাওঁ আৰু এজন মাষ্টৰ আছিলে ডেকা মাষ্টৰ আপোনাৰ কিবা আছামিছে যায় আছামিজ আপনার এটা আমার এছামিজ ঘটা কিতাপটো নাই এতিয়া গোটাই আপনার ক্লাস এ পৰা সেই ইংলিশে কৰে মই কেতিয়াবা ক'লো এইয়া টিচাৰক কওঁ আপোনাৰ এইয়া অনিল বুলি কয় অনিলক মই 2-3 বাৰ কৈছোঁ যে দেখে আমাৰ নিজৰ মাদাৰ টাং বা যদিও আমি আমাৰ কছাৰী ভাষাটো নহয় সামান্য আপোনাৰ অসমীয়া ভাষাটো লাগে যে আমি পূজা পাৰ্বণ কৰোঁ যে পূজা পাৰ্বণ কৰিলে আমি পঢ়িব লাগে ইংলিছ ভাষাটো আমি নাজানো ইংলিছ আখৰটো নাজানে তো আমাক একটা লেংগুৱেজ সেইটো ৰাখি দিয়ে সি বুলি গ'ল এতিয়ালৈকে আমাৰ খোজপানে চব এই সৰু আপুনি এটা পোৱালি সিও খালি ABCD ঠিক কেনে আমাৰ পঢ়া শুনা যিখিনি কৰে আপোনালোক ইংলিছ মিডিয়াম বৰ্তমান হৈ আছে আৰু আগতো খালি আপোনাৰ অসমীয়া আৰু কিবা আছিলে অসমীয়া নাছিলে চব বাংলাই আছিলে 1983 আমাৰ এজন ল'ৰা আহিছিলে আপোনাৰ মায়াঙৰ পৰাই ৰোহিত ডেকা এই ৰোহিত ডেকাই আপোনাৰ অসমীয়াটো প্ৰচাৰ কৰি থৈ গৈছিলে সি যাৱাৰ পিছৰ পৰাই আৰু 1-2 বছৰমান থাকিলে তাৰপিছত এইটো গোটাই গ'ল যাই কিনে এতিয়া সেই আপোনাৰ ইংলিছ সেই আছে আখৰ সব ইংলিছ মিডিয়াম ধন্যবাদ থাকিলে बिथांजों जोङो सावरायबाय आरोबाव जोङो बे गामिनिनो सुबुंफोरजों जों दान्दिसे सम सावरायबागोन आरो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन आङो नैबे समाव सारा बे न'खरनिनो सुबुंजों सावरायनो थाखाय आवगायदों आरोबाव जों सावरायगोन बेवहाय सासे बे गामिनिनो सासे नैबे आइजो बिथांजों जों सावरायगोन बेवहाय माबायदि संसार जायो न'खर हिसाबाव बेखौ आं सावरायगोन दा खुलुमबाय आंना न'खराव जिहेतु बर'नि मोनसे न'खर दाउ अमा फिसिनायाव माबायदि फिसियो नोंथांमोना दाउ फिसिगोन ना फिसिया जुदि बर' न'खर होननानै बुङोब्ला जे दाउ थायो अमा थायो बोरमा थायो हांसो फिसियो जों फिसिनाया थाइफोरो दाउ फिसियो अमा फिसियो बेफोरनो आरो खेथि खालामोना दा गुन्दै दङ बेफोरखौ अमा फिसिनो हायो आरो अमा फिसिनो हायो अमा फिसिनो नोंथांमोननि जायगायाव आबाद मावगोन ना मावा आबाद मावनाय दंनायाथ' बिदिनो मावग्राफ्रा मावो बेयाव माने एसे खस्थ' जायो खेत जागाबो बारा गैयाना बेखायनो एसे खस्थ' जायो आरो बांसिन हाया बिदिनो माने स्पट दं बिदिनो सोलियो ओमफ्राय स्पटआ बन्द जाबा माने खस्थ' जायो एसे बेखायनो बेनो आरो खामानि मावग्रा जायगा ना एसे माने बे खामानिया बन्द जाबा एसे खस्थ' जायो आरो बेनो ओमफ्राय बिदिनो सोलिनांगौ जायो खस्थ' जायो ओमफ्राय गथ' गथायनि फरायनायाबो एसे खस्थ' जाहैयो बिदिनो आरो बेयाव माने साहायज' खालामनाय मानसिया एसे खम दङ बिदि जादों बर'नि बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मोसानाय जायखिजाया बर'नि मोसानो रोंनायाथ' जों आसामनिफ्राय फैनाय आंनि जायगाया गुलाघाट डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय बिदि थाहैबाय आं मेरापानि सिसुपानि गलायो आरो बिदियाव दं नोंथांमोननियाव बांसिन राव रायज्लायनाया माबे रावखौ रायज्लायनाय जायो बेयाव बारा आसामिसानो रायज्लायो बर'आ एसे खमानो जायो आरो रायज्लायनाय दा गथ' गथायखौबो जों सिखायनो हाया बर' बिदि जादों आरो बारा माने आसामिसा सोलियो बिदि जानानै दं आरो दा बर' रावखौ रायज्लायनो गोसो जायोना जाया नोंथां गोसो जायो दा न'आव रायज्लायनाय गैया आं सासेल' दं जाहा न'आव दा 3 मानसि बर' रायज्लायनो रोङा रावबो आं सासे रायज्लायो दा आं माने फिसाखौ सिखायनो एसे खस्थ' जाहैयो आरो हारसिं जाहैयो बेनो आरो एसे खस्थ' जायो आंनि मुङा अनजिमा बर' दा बेवहाय माबायदि नोंथाङा नैबे जायगायाव थानानै माबायदि मोनो बे जायगायाव थानोथ' ओरैनो गुबुन जिहेतु राव रायज्लायग्रा बेवहाय दङ दा
बर' राव रायज्लायनाया एसे खम जायो माबायदि फिल खालामो थायै दाथ' मोजांखौनो मोनो फार्स्टआव एसे बोरैबा मोनोमोन दाथ' रायज्लायदा मोजांखौनो मोनो थानो नोंसिनि न'खराव बांसिन माबे रावखौ रायज्लायनाय जायो जोंनि न'खरावथ' एसामिसखौनो रायज्लायनाय जायो रावबो रोङाना आंल'सो रोङो बेवहायनो एसामिसा बांसिन सोलियो आरो गुबैयै नोंनि न'आव बबेहाय आंनि न'आ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खामानि मावो खेथि मावो बेयाव साख्रि मावनाय इसिबां मानसि गैया बेयाव खामानि मावनानै सोलियो आबादफोर मावो आबाद मावो इसिबां मावा सोरबा मावो सोरबा मावा खम मावो आरो आबाद नोंथांमोना जे बे गामियाव दङ बेसेबां गोबावनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय दङ आङो दायो आंनि हाबाया 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर सोलिगासिनो दङ आरो बेवहाय नोंथांनि मुंखौ एसे बुंनो हागोन नामा आंनि मुङा हेमलता कासारि हेमलता कासारि आगोल आं दैमारि लिरोमोन दानिया आंनि मालिक न'आव फैनानै कासारि जाबाय आरो दा बेवहाय नोंथाङा बबेनिमोन आङो लांहिन कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट लांहिन फुदुमपुख्रि गामिनि बेवहाय दा नोंथांमोननि गामियाव बेसेबांसो बर' न'खर दङ बेयाव गासै 100नि बारा दङ 150 जन बर'नि न'खर दङ दा राव रायज्लायनायनि महराव नोंथांमोना न'खराव मा राव रायज्लायो जोङो दा माने बुंनो थाङोबा जों गामियाव माने जों लोगो मोनलायोब्ला बर'खौनो रायलायो नाथाय थेवबो जोंनि माने न'खरनि मानसिफोरा बर' रोङा जाहैबाय माने आसामिसखौनो इउज खालामो आरो आसामिस बांसिन रायलायो नुनो मोनदों मोनसे समायना बर' दख'ना गानदों दा बेवहाय नोंथांमोननि गामियाव रायजो राजाफोरा मा गाननाय जायो बांसिन मेख्ला गानो जोङो औ ओमफ्राय बेबायदि माने जोंनि बैसागो फोरबो बेफोरबायदि जायोब्ला दमासि फोरबो बैसागो फोरबो बयबो माने दख'ना गानो हाबा हुखायाव दख'नाखौनो बांसिन सोलियो दख'नायानो बांसिन सोलियो दा नोंथांमोना धोरोम हिसाबाव माबे धोरोमखौ नोंथांमोना सिबियो जों बाथौ धोरोमखौनो सिबियो औ आगोलनिफ्रायनो बाथौ धोरोम दंखायोनो जोंनि आइ आफामोना बुङो ओमफ्राय बे बाथौ धोरोमावनो दङ दाबो थेवबो माने बाथौ मन्दिरखौ जों कमप्लिट खालामनो हायाखै बेनो दुखु आरो नोंथांमोनाव जिहेतु बाथौ थानसालि दं बेखौ फोसाबनो हायाखै जोंनि रायजोयै मन्दिर दङ बे थानसालिखौ जों माने आधा खालामना दोनदों खिन्थु फुरा जायाखै बिनि थाखाय आं बार रिकुवेस्ट खालामो जेन गोजौनिफ्राय जोंनि बर' हारिया जुदि जोंखौ हेल्प हरोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोननि जे गथ' गथाय माबे रावाव फोरोङो नोंथांमोना दा जोंनि बिजोङा जाहैबाय दा इंलिस मिडियाम खासिया बिजोंबो दङ ओमफ्राय इंलिस मिडियामानो आरो टटेलि दा बेहाय नोंथांमोना जे मोनसे जुदि फोरबो जायोब्ला बेवहाय मोसानाय जायो मुसुरनाय जायो दा बेवहाय नोंथांमोना माबे नैबे जाथिनि मोसानायखौ नोंथांमोना मोसायो बर'खौनो बांसिन मोसायो बेहाय बर'आनो सोलियो दा बेहाय गोबां सुबुंफोर बिहुबो सोलियो फोरबोआव बैसागो जेरै बर' रावखौ जिहेथु गोबाङानो रोङा दा बे हिसाबाव बर'खौ माबायदि नोंथांमोना मोसायो बिदिनो मेथाइ खननानै मोसायो आरो सोरबा गेजेरावनो बिहुबो मोसायो बिदिनो सोलिनानै दङ जों दा नोंथांमोनाव नैबे दरसे जिहेतु नयाबस्थि गामि नोंथांमोना गोसो जायानोब्ला बे बर' बिराद मोनसे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना रायजो जाहैनो गोसो जायो जोबोर गोसो जायो बेखौ आरो बुंनानै फोजोबनो हाया ओरैबायदि गोसो माने आसाम बायदि बेयावबो जों जुदि खालामनो हायोब्ला माने बेखौ आरो बुंनानै फोजोबनो हाया गोसोनि साननायखौ माने जों बयबो सानो जों गुबुन बैयाव जुदि जोंनि बर' हारिया बाथौ धोरोमजों जुदि रंजा बाजायै दंब्ला जों मानो थानो हाया बेयावथ' दंखायो आगोलनिफ्रायनो दङ खिन्थु जों माने रायजोयै फुजिनो हायाखै बेनि थाखाय जों दुखु बेनो आरो मोनसे बयनि न'खर जों बाथौ फुजा खालायो गावबा गाव 1 तारिखनि दिनाव खालामो दा दख'नाखौ नोंथांमोनाव सोरबा गानदों सोरबा गानाखै दा दख'नाखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय लाबोनाय जायो जों आसामनिफ्रायनो लाबोदों आरो बिदि आजिखालिथ' बहुद फैयो फाननो बेखौ जों लाखियो आरो नोंथांमोनाबो दख'ना फाननो फैयो हजों आसामनि होयो लाबोयो ओमफ्राय जों बेखौ बायनानै लायो आरो आं न'निफ्राय लाबोनाय दङ बेफोरखौनो गानो आरो जों दा आंमोन नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे गामिनिनो आइजोफोर बिथांमोनजों सावरायजाय बिथांमोनाबो बर'नि न'खराव जेरै नैबे न'खराव
जेरैहाय नैबे अमा दाउ फिसिनाय थिग बेबायदिनो बे न'खरावबो बे गामियावबो बिथांमोना आइजोफोरा दाउ अमा फिसियो आरो बिथांमोना गोसो जायो जे बर'नि दख'ना गामसा आर'नाइ गाननो बिथांमोनाबो गोसो जायो नाथाय थासारिया जिहेतु नैबे मोनैनि थामहिनबा नैबे जिखिनि दख'ना बै दख'नाखौ नांगौ बायदि बेवहाय दैथायहरनो हाया जायनि थाखाय बिथांमोना बै गाननाय जोमनायनिफ्राय बिसोर जानगाराव थानो गोनां जादों आरो लोगोसेनो बेवहाय जों जुदि नायोब्ला बेवहाय जिखिनि बर'नि गामि बे गामि बायदिनो बेवहाय समायनायै बिथांमोना दोनदों आरो लोगोसेनो बेवहाय जाखिनि बर' गामियाव थानांगौ जे बेबो बे बे जायगायाव दङ आरो लोगोसेनो बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला जाखिनि आबादफोर बै आबादफोरखौ बिथांमोना मावो नाथाय जाखिनि नांगौ बा सासे मोनसे जायगायाव जाखिनि आबादनि थाखाय थानांगौ जायगा बेयो बांसिनानो बांलादेश बर्डाराव गोलैयो बा बांलादेशनि सायाव गोलैयो दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों थ' नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे नयाबस्तिनि बिथांमोननि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायनाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738